дуруд мегӯем ба ҳамаи шумо дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футзал ва ҳар он нафаре ки ба ин нави варзиш ба футзали мамлакат таваҷҷӯҳ дорад, онро тамошо мекунад ва аз тамошои ҳар як бозиҳои суперлигаи тоҷикистон ҳаловат мебарад. Чемпионати тоҷикистон ё худ суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал оғоз шуд. Ин аллакай даври дуюми мусобиқаи мазкур аст ва дар оғози ин давр аввалин бозиро ҳамонатбонк бар муқобили Истиқлол баргузор мекунанд ва мо бо шумо ин рақобатро албатта ки мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид. бозие ки метавонад хеле ҷолиб ва дидани сурат бигирад. ҳам ҳамонатбонк ва ҳам Истиқлол дар мавсими гузашта барои зинаи сеюм мубориза бурданд ва дар ниҳоят албатта дастаи Истиқлол тавонист ба ин натиҷа бирасад. имсол боз дастаҳо мавқеи худро мехоҳанд ки беҳтар конанд бо ҷамъ кардани чандин чеҳраҳои хуб ба ҳайат ва албатта бо дарки он ки ин дастаҳо метавонанд муваффақ бошанд. ҳам дастаи хуб ҳамонатбонк ва ҳам Истиқлол бозгарони хуберо дар айди худ ҷамъоварӣ кардааст ки айни замон панҷонаи асосии ҳамонатбонк ва баъдан бозгарони захиравии ин тим ба мо нишон дода мешаванд ки метавонанд 1-2-1 бозӣ конанд. ҳамин шакл ба мо нишон дода мешавад. метавонад 3-1 бошад, метавонад 2-2 бошад, вобаста ба рафти бозӣ ва вобаста ба он ки дастҳо дар прессинг ҳастанд ё дар хатти дифоъ қарор доранд ё ба ҳамла мегузаранд. ва ҳайати дастаи хуб Истиқлол панҷонаи он ва инҷо нишон медиҳанд ки ин тим метавонад 2-1-1 бозӣ кунад. ин метавонад 3-1 бошад ки албатта вобаста ба мавқеи Дилшод Саломов ки ӯ ҳамчун дифоъгар бозӣ хоҳад кард, яъне ин бисёртар ба 3-1 монанд аст. ва албатта ҳам ҳамонатбонк ва ҳам дастаи Истиқлол тавре ишора кардем бозгарони хуберо ҷамъ оварданд ки метавонанд бозии хубро баромонанд. ин рақобат дар маҷмаи варзишӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор мешавад дар шаҳраки донишҷӯён ки мо шумо онро ҳамчун ҷазира мешиносем. ва дар он ҷо дар ҳамин толор албатта рақобати ин дастаҳо пас аз чанд лаҳза шурӯъ мегардад. бояд акнун ман шуморо бо ҳайати асосии ҳар даста шинос кунам ва оғоз мекунам аз дастаи ҳамонатбонк ки Умед Кӯзиев дар ҳайати он имсол нест, ӯ ба дастаи Истиқлол гузашт. хуб Муродҷон рақами 1 дарвозабон, рақами 73 Умед Назризода, рақами 11 Беҳрӯз Раҷабализода, рақами 7 Сиёвуш Қаюмов ва рақами 33 Самарҷон Шарифов. баъдан бозгароне ки аз захира ба майдон хоҳанд омад, инҳо Ҳусниддин Соҳибов, Комилҷон Ҳотамов, Худобахш Мирзоев, Соҳибҷон Алтибоев, Манучер Шарипов, Шарофиддин Саидзода, Шоҳрӯзбек Муродов ва Умедҷон Муъминзода. метавонем акнун мо мутаваҷҷеҳ бигардем ҳамчунин ба ҳайате ки яъне 5 нафар асосие ки барои ин бозӣ интихоб кардааст Истиқлол. Куан Дуарте ҳамчун дарвозабон таъти рақами 2 Дилшод Саломов, рақами 14 имконият барои зарба задан ва инҷо ту ба дарвоза ворид мешавад. хеле зуд бозгарони Истиқлол ба задани гол шарафёб гардиданд. Муҳаммад Афғонов тубро ба дарвоза ворид мегардонад ва ҳисоби рақобат аллакай кушода мешавад. бозигар таъти рақами 8 ин голро ба сама расонд. Лукас Арохо рақами 22, Игор Тиаго рақами 77, Умед Кӯзиев таъти рақами 10 ва бозгароне ки дар захира қарор доранд Анушервон Қурбонзода рақами 1, Раҳмоналӣ Шарипов рақами 6, Муҳаммад Афғонов ки аллакай гол зада рақами 8, Шаҳрёр Ҷумъахонзода рақами 9 ва Баҳодур Хоҷаев таъти рақами 7 дар майдон ҳунарнамоӣ мекунанд. ва сармураббии дастаи ҳамонатбонк ба мо шумо нишон дода мешавад собиқ футзалбоз, собиқ бозигари тими мунтахаб Шерзод Ҷумаев, яке аз беҳтарин футзалбозон дар таърихи тими миллӣ ва дар таърихи футзали мамлакат. ва сармураббии дастаи Истиқлол бошад дӯстони азиз Александр Забирадзе аст. ба ӯ Эраҷ Носеев кӯмак мерасонад. ҳар ду мураббӣ дастаҳои худро омода карданд. ана ҳамин аст Александр Забирадзе, мутахассис аз кишвари Гурҷистон, ки ҳам дар мунтахаби Тоҷикистон ҳам кор кард ва маъз зери роҳбарии ӯ мунтахаби Тоҷикистон тавонист пеш аз ҳама дар хатти дифоъ албатта бозии хеле хубро нишон бидиҳад ва аз нигоҳи бозӣ дар ҳимоя хеле хуб шуд ҳамон замон бозии мунтахаби кишвармон. хуб айни замон ивазшавӣ дар ҳайати дастаи ҳамонатбонк, чунки Муродҷон
اوسه میبردارد. بار دیگر گل محمد افغانوف را به ما نشان میدهند و با جای او دروازه‌بان دیگر به میدان میآید امید جان مومنزاده. او تحت رقم 93 بازی خواهد کرد. ارسال به خط هجوم. غیر از این رقابت برگزار شوی چند بازی دیگر در نظر است. دوشنبه با دسته سپر بازی خواهد کرد. بعداً باز رقابت‌هایی که پگاه برگزار می‌شوند. سامون با سورو کمپانی رقابت می‌کند و کلوب مرکزی ورزش ارتش خود سسکا بر مقابل استرافشان اندر میدان رقابت می‌گردد. پس به کنار محمد افغانوف سال باقی دلشاد سلام امید کوزیف پس به کنار محمد افغانوف تو برمیگردد و خط دفاع در اداره کردن تو باید مهارت بهتر نشان بدهند بازیکنان دسته استقلال، چون اون فوتبالبازانی که درایت خود دارد با دسته استقلال اجازت میدهد که اونها با همین ترتیب توپ را بهتر اداره کنند. ولی این زمان توپ را بازیکنان دسته مرادگان میگیرند در نیمه میدان استقلال با استفاده از پرسینگ. جماعت با کنار پاسی خوب داد اینجا با کنار سمد جان شریفوف که در بین دوستداران فوتزال و هم در سطح پروفسیونالی که این زمان سمد اینجا بازی میکنه و هم در گویم که شاید دغل میشد اگر بازی کوچکی گویم ولی بازی بین هوسکاران اینطور میگویم و این بازیگر را همچون سمد چند میشناسد. امکانیت نوبته جان شریف پاسی با کنار نوبت هم توپ را میخواست به کنار برساند سمد ولی کمی سرعت بلندتر داشت پاسی و توپ از میدان بیرون میشود. استقلال در بازی دوری گذشته در یکم بازی داشت در قصد ورزش شهر خوجند. بازی خیلی جالب بود، خیلی دیدنی و در آن دیدار بازیکنان دسته سپر شهر خوجند که حالا بهترین بازیگران را جمع کرده است به حساب 4-3 غلبه کرد. از جمله سابق بازیگران دسته استقلال هم فیروز بکنود و فونجوس محمد شریفوف عبدالقیوم معروف. خلاص بازیگران خیلی خوبی را جمع کرده است و دسته استقلال توانست رقابت ارزنده نشان بدهد اصلا در آن دیدار، ولی دسته سپر بهتر بازی کرد و به حساب 4-3 در آن رقابت بازی خود را دسته شهر خوجند به دست آورد. بهادر خوجایف ضربه و این ضربه از جانب دروازه‌بان برطرف کرده می شود. بسیار ضربه خوبی بهادر خوجایف. دست پروری فوتبالی استرافشان که در نهایت کار اکنون او با دسته پایتخت و دسته استقلال شهر دوشنبه گذاشت. خیلی زیاد و چند سال پیش عموما چندین سالها و چندین مراتبه ها با بهادر خوجایف پیشنهاد بودند از دسته های پایتخت، ولی او در همون دسته خوب موند در دسته استرافشان نامد با دسته شهر دوشنبه. از همون دسته خوب بر سپر رفت اونجا بازی کرد بعداً باز ازبکستان رفت و از همون دسته از استرافشان او با تیم منتخب هم دعوت شد و حالا البته او در هیئت منتخب تاجیکستان البته که یکی از بازیکنان اساسی شمرده میشه. همیشه دعوت خیلی پیدا شد. امید کوزیف پاسی با دلشاد سلاموف سال با کنار محمد افغانوف یک نفر را فریب داد ولی توپ را که اداره کرده نتوانست و عموما اونجا سرعت بلندتر که نشان داد بازیکن دسته مرادگان که وضعیت برطرف شد. پس با این کنار که آماده بود بهروز رجب علیزاده برای ضربه زدن ولی کمی سرعت پست و در برابر این سرعت بلندی توپ و سرعت پست بازیگر باعث بر آن شد که این بازیگر به توپ نرسد. بهروز یعنی اینجا در قیاس سرعت توپ و سرعت بازیگر رو گفتیم، هیچ گفتنی نیست که سرعت بهروز رجب علیزاده پست است.
البته بسیار از متخصصان اشاره به آن میکنند که دسته استقلال شاید ضعیفتر شد بعد از آن که چهره‌های سرشناس و بازیگران محوری از دست رفتند. حالا که گفتم که هم عبدالقیوم معروف، خوب محمد رجبوف، رستم حمیدوف که از دست رفتند، خوب قمرون علیف شاید کسی رو حتی فراموش کرده باشند. بازیکن اساسی را گفتم. خوب همچنین از رشوی اسماعیلوف که با دسته توپ مرکزی بر شرطش گذاشت. ضربه خیلی خوب در دروازه اجرا شد و توپ تیری در دروازه است. و نوبسته از آن که بازیکنان دیگر جمع شدند و جلب گردیدند بعد دسته استقلال از جمله امید کوزیف، دلشد سلامت و دیگران، نوبسته از این اشاره کرده می شود که نظر به سالهای قبلی شاید دسته استقلال ضعیفتر شده باشد و از نگاه نام ها هم اگر ما نظر می‌ندازیم شاید همین طور هم باشد، ولی این تنها از نگاه نام ها است. میتواند باز کلا حالت دیگری باشد، یعنی بازی دستوی از همه چیز اساسی است که در رفت موسم طولانی سوپرلیگا میتواند به این دسته کمک کنند. پس به کنار خطی هجوم وضعیت در طرف میشود. به کنار دیگر تیاگو به کنار میرساند و همچنین البته لیگنران دسته استقلال باید در سطح بلند بازی کنند و به این تیم کمک رسانند. ایگر تیاگو، لوکاس اراوخو، بازیگرانی که میتوانند در سطح خیلی و خیلی بلند بازی کنند. پرسینگ فالونه دسته استقلال. حالا نوبتی پرتاب به کنار. میتواند هجوم خوبی دسته استقلال باشد. لوکاس اراوخو، سیو باقیب روی گرتیاگو به کنار میرساند. گرتیاگو توپ از میدان بیرون شد یا نه؟ بیرون شده است. توپ را خوب و درستی دوره کردند بازیگران دسته امانتبانک، ولی بازیگران دسته استقلال، ولی در نهایت یک پاس خطا به کنار بود که همین پاس باعث از دست رفتن توپ گردید. محمد افخانов پاسی به کنار رحمان علی شریفوف. محمد به کنار امید کوزیف توپ را به طرف راست میرساند. اینجا ایگر تیاگو، لوکاس اراوخو، مبارزه و ضربه و گل دوستان عزیز. حساب رقابت 2-0 می شود. بسیار هم حمله خوب تشکیل کرده شد و این حالت با گل امید کوزیف جمع بحث می شود. 2-0 در دقیقه 8 رقابت. بازیگران شهر دوشنبه
بعد طور دروازه فوتبالبازان دیگری شهر دوشنبه گل میزنند. میتوانیم متوجه شویم این ضربه خیلی قوی، خیلی قوی. امید کوزیف میتواند البته چنین ضربه را اجرا کند در هر دسته که هنرنمایی نکرده بود، چی در سور و کمپانه، چی در سپر و البته چی در امانت بانک و اکنون چی در استقلال، همیشه چنین ضربه ها و با استفاده از آنها این بازیگر گل میزند. نه همیشه ضربه با چنین اصول و با چنین تراکتور میرفتن که عین زمان بود، ولی با هر صورت از ضربه قوی و نشانرس امید کوزیف همه خبر دارد. دلشاد سلام مسیح بکنم امید کوزیف از رقیب دلشاد سلامات محمد افغانov. اوت به نفع استقلال بهادر خوجایف. ضربه نوبتی و یک امکانیت دیگری گل زدن پیدا شد و توپ بار دیگر وارد دروازه دسته امانت بانک می شود. 3-0 در ظرف 2 دقیقه، حتی میتوان گفت از نگاه وقت توزیع فوتزال در ظرف چند ثانیه بازیگران دسته استقلال با زدن 2 گل شرفی می‌گردند و ببینید که اینجا چگونه دروازه‌بان نتوانست موقع دوست رو اشغال کند. آماده بود البته دروازه‌بان تا ضربه این اول رو برگرداند، ولی اونجا که محمد افغانov بود پای خود رو ماند و ضربه بلندتر رفت و دروازه‌بان از حوزه برطرف کردن اون نبرآمد. دوبل محمد افغانov و حساب رقابت این زمان 3-0 و حساب یک گل دیگری که امید کوزیف زد. پس به کنار سمت شریفوف توپ در نظارت بازیگران استقلال هست. اکنون بکنار ضربه اجرا می شود و این وقت دروازه‌بان از حوزه برطرف کردن این ضربه برآمد. دلشاد سلاموف پس به عقیب. بکنار محمد افغانov امید کوزیف و تو بکنار در نظارت دسته امانت بانک است. آنها میتوانستند با یک اکسون حمله گذارند. قریب 10 دقیقه اولی رقابت و نیمه اول پس سر می شود. میتوان گفت که کلاسی بازیگران دسته استقلال در اینجا بر علا احساس می گردد. بله فوتبالبازان امانت بانک کوشش دارند جلب توپ و تلاش آنها دیده می شود، اما خیلی خوب به چشم میرسد که دسته استقلال بهتر آماده است. بازیگرانی که در این تیم بازی میکنند با هم خیلی خوب اونس گرفتند. بازی یک جایه آنها، بازی دستوی آنها در سطح خوب است
ва ҳоло мо ду дастаеро дар майдон мебинем ки як дастаам албатта бозӣ кӯшиш мекунад то бозии хубро нишон бидиҳад, вале он классе ки футболбозони дастаи Истиқлол доранд ва бозии хуби даставие ки онҳо нишон медиҳанд, ҳамаи он кӯшиш ва ҷаротакӯпии шогирдони Шерзод Ҷумаевро ба соя мебарад. метавонад амонат бонк албатта дар идома беҳтар шавад, метавонад бо истифода аз маҳоратҳои инфиродии чанде аз бозигарон кӯшишро дошта бошад. вале то ҳамин дам бозии дастаи Истиқлол, бозии дастави ин тим хеле хуб ва дар сатҳи аст. ва аз аввал ҳам ҳамин хел буд, яъне дастаи фаворит, дастаи авлию қурбаҳои ин рақобат маҳз Истиқлол шумор намешуд. Игор Тиаго паси ба канор, барои мисол Игор Тиаго ки якбора ҳам барои Брентфорд бозӣ мекунад ва ҳам барои дастаи Истиқлол ва онҷо ҳатто бо Эрлинг Ҳоланд мубориза мебарад барои беҳтарин нишонзан шудан. бисёр ҳам фаъолона прессинг мекунанд бозигарони дастаи Истиқлол ва бинед ки ҳар боре ки Амонатбонк тӯбро мегирад, дарҳол ба фишор мегузаранд шогирдони Александр Забирадзе ва идораи тӯбро дарҳол аз даст медиҳанд рақиб. ба канор як ҳамлаи дигаре буд ки боз бенатиҷа бас шуд. аввалин зарбаи кунҷи дастаи Истиқлол то бақи Игор Тиаго зарбаю ва ин ҳолат ҳам бо зарбаи кунҷи ҷамъ бас мешавад. зарба ва хеле баланд меравад зарбаи Раҳмоналӣ Шарипов. ҳисоб ба хати ҳуҷум шои навбатии бозигарони дастаи Амонатбонк, вале онҷо дарвозабон аввалин шуда ба тоб расид. Игор Тиаго паси ба марказ. мебинем ки ҳамчунин Шаҳриёр Ҷумахонзода ба майдон омадааст. аввалин навбати зарба ин Лукас Арухо буд ки тавассути канор мубориза бурд. бозам бинед ки се нафар ба прессинг мераванд, 1-3 дар прессинг бозӣ мекунад дастаи Истиқлол ва чанд маротиба тӯбро ҳам ба назори худ баргардонд ин тим. ҳоло идораи хуб доранд бозигарони Амонатбонк ки метавонад ба яке аз ҳуҷумҳои хавфноки ин даста биёрад. то ҳамин дам мо ҳамлаи хавфноки ин тимро надидем. бас барқи назори канори рост ҳамлаи навбатӣ ва Лукас Арухо мубориза бурду, тӯбро зада аз назди пойҳои футболбози дастаи Амонатбонк дур кард. Ҷон Муминзода зарбаи ба хати ҳамла дар онҷо дар паноҳи Берӯз Раҷабализода қарор дошт. ва ҳоло Берӯз Раҷабализода ва ҳамчунин Шаҳриёр Ҷумахонзодаро ба назди худ ҷиғ мезанад. дувар
шифоҳӣ албатта онҳоро огоҳ кард, огоҳӣ дод. зарбаи навбати ин Баҳодур Хоҷаев аст ки зарбаашои ҷон намуд. зарбаи ҷон мегардад. ба канор ҳамраи дастаи Амонатбонк. Тӯбрапоӣ ва хеле зуд бозигарони Амонатбонк тӯбро ба назорати худ баргардонданд. кӯшиши Соҳибҷон Малтибоев. агар як нафари дигар вofиде медод, метавонист ба ҳамлаи хеле хавфнок гузарад. Солидершоҳ Саламов ба канор Баҳодур Хоҷаев. Асулбақӣ ва Меркузиев. Бозам панҷгонаи хеле хуб дар дастаи Истиқлол ворид майдон шудааст. Яъне Дилшод, Баҳодур, Умед ва Муҳаммад. Азбахиб Меркузиев хато мекунад ва зарба ба тарафи дарвоза. Гол дӯстон арзманд. ҳисоби рақобат 3-1 мешавад ва бо сабаби хатои Умед Кузиев аз мавқеи худ берун рафтани дарвозабон. зарба инҷо ба тарафи дарвоза иҷро карда шуду тӯб ба дарвоза ворид мешавад. Умед Назаризода тавонист ба задани гол даст ёбад ва ин аввалин гол аст. Дилшод Саломов. Баҳодур Хоҷаев агар пои худро мемонд, албатта инҷо тӯб ба дарвоза ворид мешавад. метавонем борида мутаваҷҷеҳ шавем. Умед Кузиев шояд мехост тӯбро ба дарвозабон бирасонад ва Дуарте. вале инҷо прессинги хуби Умед ва мушоҳида кард ки аз мавқеи худ берун рафтааст. дарвозабон Куан Дуарте зарба зад. Умед Назирзода ки зарба иҷро карда ё ва дарвоза ворид шуд. зарбаи дигар ва гол. хеле зуд ҷавоб мегардонанд бозигарони дастаи Истиқлол. ҳисоби дидор 4-1. дарҳол пас аз гузораи чанд сония Умед Кузиев иштибоҳи худро ҷуброн мекунад. худ шикаст ва худаш таъмир кард. бисёр зарбаи қавӣ тақрибан аз маркази майдон. дарвозабон як ҳаракат кард, вале бо сабаби хеле қувваи баланд доштани тӯб ӯ ин вазъиятро бартараф накард. дарҳол ҷамбоби дастаи Амонатбонк дӯстон арзан Сиёвуш Қаюмов тӯбро вориди дарвоза мегардонад. зуд акнун голҳо ба самар расонида мешаванд, вале то ҳанӯзам маълум ки дастаи Истиқлол хеле пеш аст. Муҳаммад Афғонов кӯшиш кард инҷо тӯбро бигирад, вале дар асл ин ба он мубаддал гардид ки тавонист сари вақт пасро ба тарафи Сиёвуш Қаюмов ҳам дастааш бидиҳад. Сиёвуш Қаюмов тӯбро вориди дарвоза мегардад. Умед Кузиев зарба ё метавон албатта фарқияти голҳоро аз байн бурд агар ҳамин тавр кӯшишҳои худро идома бидиҳанд бозигарони Амонатбонк.
ба ҷои Медкузиев Игор Тиаго ҳоло ворид майдон мешавад. Севуш Қаюмов. Сол ба канори Меданзизода. Самат Шарифов метавонад ба заминои Умед кӯшиши зарбазанӣ кунад. Умед Шарифов кӯшишҳои навбатии бозигарони дастаи Истиқлол ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. ин гол албатта яке аз голҳои зеботарин ва шод голи зеботарин дар ин давр ку ҳатман хоҳад шуд. ва баъдан голи ҷавобие ки дарҳол пас аз чанд сония Севуш Қаюмов зад. умуман ду голе ки ба самар расонд Умед Кузиев яке аз дигар зеботар буданд. вазъияти стандартӣ аст. пеш аз ин таймаут гирифта шуд ва ин вазъияти стандартиро айни замон бозигузорӣ мекунанд ва як комбинаtsiya ташкил мекунанд бозигарони дастаи Истиқлол. мебинем Игор Тиаго паси ба канор ва ин бахсонандаи хавфноки дастаи Амуратбонк меорад. имконият барои давом додани ҳуҷум. кӯшишҳои хуб дар канор дошт Ҳусниддин Соибов, вале бенатиҷа ҳама ин ҷанбаст гардид. пас ба хати ҳуҷум боз як вазъияти дигаре буд ки бенатиҷа ба анҷом расид. توپ از حدود میدان بیرون شد. محض همین چیز را داوری اشاره نکند.
پس نوبتی ضربه و این کامبیناسیون خیلی خوب بود که بازیکنان استقلال تشکیل کردند. روزافان اینجا موقع درست گرفت. ضربه هم با شست مستحکم نبود. Thiago از اوت رو باقی بود و دوارته در زمان پاکت شد سالم نه شرکت بود. اکنون روز دوارته کند. نسبت باکن و Thiago برای بازیکنان مراد بانک اکسل حمله آنها ولی در مرکز میدان لوکاس راخ مبارزه میبرد و این حالت برطرف شد. پس نوبتی به خط هجوم مبارزه بازیکنان امانت بانک تلاش کرد صاحب جان التبایف تا توپ را بگیرد حمله را ادامه بدهد ولی او هم به مقصدش نرسید. ضربه نوبتی و ببینید که چگونه ضربه که پس دیگری به دروازه وارد میشوند. چگونه ضربه قوی میزند امید کوزی و امروز همه ضربه نشان رسند. هر ضربه مستحکم هر ضربه با شست و قوی که امید کوزی میزند نشان رس دقیق و برای دروازه‌بان گرفتنشان خیلی امکان. مشاهده کنید با پای چپ اینجا ضربه زد. هر یک بازیگر که اگر تواند طرف‌های مثبت خود و جهت‌های قوی خود را استفاده بنماید محض همین بازیگر میتواند موفق شود. امید کوزیف که طرف‌های مثبتی و اون در اون چیزی که برتریت و افضلیت دارد این سرعت و همچنین ضربه با شست میباشد. امروز با استفاده از سرعت و ضربه‌های مستحکم خود امید کوزیف که 3 گل را رساند. 5 بر 2 امید سرعتی بردور رحمان علی شریفوف توپ را به کنار میرساند. دلشاد سلاموف پاسیو و اینجا دروازه‌بان توپ را میگیرد. امید کوزیف البته که او به توپ رسید اما ضربه زدن نتوانست. خوجاєв رحمان شریفوف امید کوزیف اکنون ما پرسینگ دسته امانت بانک را مشاهده کردیم ولی در یک حالت همه بازیکنان در یک نقطه جمع شدند. اونجا خود بازی ویران شد. و بهادر خوجاєв هم توپ را به دروازه وارد می‌گرداند. حساب 6 بر 2. اینجا بهادر البته نه با استفاده از ضربه مستحکم ولی با استفاده از دقیقیت توپ را به دروازه وارد کرد. مشاهده کرد که دروازه‌بان در حرکت به کنج دیگر دروازه می‌کند و در حال توپ را
مقابل حرکت دروازه‌بان ضربه زد، یعنی با کنج دیگر. و دروازه‌بان هم دوستانی که ضربه از فاصله نزدیک زده شد نتوانست آن را برطرف کرد. اگر 6 برداشت حساب 15 ثانیه دیگر حتی کمتر از 15 ثانیه دیگر باقی میماند تا انجام قسم اولی دیدار. و همینطور دوستان ارجمند قسم اولی رقابت دستای امانت بانک و استقلال جنبست می شود. 6 بر 2 حساب نیمه اول و در قسم یکم از همه بازی خود را البته که امید پوزیت نشان داد. 3 گل را برتر رساند که یکی از دیگرش زیباتر بودند و همین طریق دسته‌ها با تنفس می روند. ما انتظار می شویم قسم دوم رقابت باشد.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتزال ما برمیگردیم به مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان با قسم دوم رقابت دستاوی محمدبونگ و استقلال. این دور دوم سوپرلیگ تاجیکستان با فوتزال میباشد. حساب رقابت عین زمان 6-2 است به نفع دسته خوب استقلال و در نیمه اول بازیکنان این تیم توانستند بازی خیلی خوب و برقرار استوار رو نشان بدهند. بیایید من مؤلفان گل‌ها رو به شما بگویم. در قسم اول در هیئت دسته استقلال محمد افغانوف توانست به زدن 2 گل شرفیاب گردد. امید کوزی 3 گل زد و یک گل دیگر را بهادر خوجایف به ثمر رساند. از هیئت دسته محمدبونگ 2 گل را یکی را سیاوش قیوموف زد و یک گل دیگر را خوب امید نظیرزاده با نام خود ثبت کرد و در قسم دوم میتوانیم بار دیگر به هیئت متوجه بگردیم. محمدبونگ مراجعه مرادوف در قسم اول همچون دروازه‌بان اساسی بود ولی با سبب آسیب گرفتن امید جان مومنزاده به میدان آمد و تا آخر قسم اول او بازی کرد. امید نظریزاده رقم 73، بیروز رجب علیزاده رقم 11، سیاوش قیوموف رقم 7 و سمرجان شریفوف تحت رقم 33 در میدان بازی می‌کنند. بازیکنانی که در ذخیره قرار دارند به میدان خواهند آمد حسین صاحبوف، کامل جان حاتموف، بخش مرزویف، صاحب جان التیپویف، منوچهر شریفوف، شراف‌الدین سعیدزاده، شاهروز بک مرادوف و امید جان مومنزاده. استقلال چنین هیئت دارد: خوان دوارته دروازه‌بان، شاد سلاموف، سراوخو رقم 14-22، 77 دیاگو و امید کوزی. در ذخیره قربانزاده انوشیروف رقم 1، ممنون شریفوف 6، محمد افغانوف 8 و شهریار جان اخوندزاده رقم 9، بهادر خوجایف تحت رقم 7. سرمربی دسته استقلال الکساندر زابیرادزه. و سرمربی دسته محمدبونگ شیخزاد جمعیت است. یلشاد سلاموف با توپ. تیاگو حرکتی به مرکز، ضربه از همین منطقه و توپ بالاتر میره. خب اگر ما مورد نیمه اول را به خاطر آوریم، 31% برای کردن توپ بود، یعنی استقلال بسیار ترتیب را اداره میکرد. حساب ضربه ها در مجموع 5-15 و 3-12 حساب ضربه راست. سیو ها 6-1. پنالتی ها نبودند. خوب و البته قایدانکانی اکنون در قسم دوم روز سریع حساب کرده میشه. چون اون قایدانکانی که در قسم اول بودن معلوم که اکنون به نیمه دوم نمیگذرد. Duarte. شریفوف و سوپکنار میتوانیم بین ما متوجه بگردیم. سیاوش قیوموف وقتی پس میدهد پرسینگ فعالانه بازیکنان دسته استقلال و آنها مجبور میکنند فوتبالبازان رقیب را تا توپ را زده از میدان بیرون. اصلا البته نه با خواسته خود بلکه تصادفاً باشد یعنی توپ از میدان بیرون. خوان دوارته پس به کنار امید کوزیف. خوان دوارته او هم این زمان به میدان آمده است. در نقش بازیگر پنجم میدان نیست. دروازه او خالی میماند. ضربه به طرف دروازه او ولی توپ به آسمان رفته با یک عذاب مشقت فرود آمد.
умед кузиев се голро ба самара расонд дар нимаи аввал ки ҳар се гол хеле зебо зада шуданд. ду гол бо зарбаи қавӣ бо пои рост, як голи дигар аз канор бо пои чап. Дигар Тиаго бо топ зарбаё дарвозабон мегирад ва дар кошиши дуввум дигар Тиаго тӯбро вориди дарвоза мекунаду ҳисоби рақобат 7-2 ба нафъи дастаи Истиқлол мешавад. дарвозабон ҳамин вазъиятро бартараф карда натавонист онҷо дифоъгар имконият дошт то тӯбро барорад, вале ӯ ҳам ин фурсатро бартараф карда натавонист тӯбро рост ба дарвозабон шуд. зарбаина батива ин ҳолат ҳам бо гол ҷамъбаст мешавад. дӯстон азиз 8-2 аллакай исо дар нимаи дуввум дастаи Истиқлол ягон имконият надод. Шаҳриёр Ҷумахонзода тӯбро вориди дарвоза намуд. мо метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ бишавем чӣ гуна Рамоналӣ Шарипов тӯбро ба канор расонд, чӣ гуна гӯяк ҳастиш паси Муҳаммад Афғонов ва Ҷумахонзода Шаҳриёр тӯбро ба дарвозаи хуллӣ ворид мекунад. 8-2. ҳамлаи навбатӣ тавассути канор ҳуҷум ҷараён мегирад. Бахиб Баҳодур Хоҷаев бо топ партобиё ба марказ. ин ҳолат метавонад хеле хавфнок бошад. прессинг идома дорад ва як фурсате буд ки беқарор ҷанбаст шуд. Шаҳриёр Ҷумахонзода борисаи бо Сиёвуш Қаюмов ва тӯб аз майдон берун меравад. Juan Duarte Bacanor. зарба ба хати ҳуҷум ва инҷо дарвозабон Juan Duarte тӯбро мегирад. имконият дорад то ба ҳамла равад, чун тӯб аз ҳудуди майдон берун нашуда буд. яъне ҳақ дошт то бо пойбозӣ кунад, ҳамларо оғоз кунад ки ҳамин ҳамла бо гол ҷамъбаст шавад. боз ҳам Шаҳриёр Ҷумахонзода дӯстон азиз тӯбро вориди дарвоза мекунад. ду гол пайопай ба ҳадаф мерасонад. мо метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ бигардем. боз ҳам ҳамон комбинатсие ки пеш аз ин буд. боз ҳам Рамоналӣ Шарипов пасиё ба канор ба Баҳодур Хоҷаев дар мавқеи холӣ Шаҳриёр Ҷумахонзода. фарқият тамом дар ҳамин буд ки дар лаҳзаи аввал Муҳаммад Афғонов пас дод ба Шаҳриёр ва дар ин гол бошад Баҳодур Хоҷаев бо як комбинатсия ду голро ба дарвоза ворид карда музгарони дастаи Истиқлол. Муҳаммад Афғонов пас ба Ақиб.
ба канор. Бодур Хоҷаев ирсолиё. Чаномаи дастаи Амонатбонк ва бозам дар пас додан бозигарони тим хато мекунанд. Канор. Сиёвош Қаюмов Мурзаю. ин бози як вазъияти дигаре буд ки бенатиҷа ҷанбаст мешавад. ва ҳамлаи ҷавобии дастаи Истиқлол. Лукас Арухо пас Юб Игор Тиаго. вале нодақиқ меравад ин пас. Шарифов добро ба дарвоза медиҳад. Зарбаи Умедҷон Моминзода. паси Худубахш Мирзоев ба канор. бозам Худубахш Мирзоев добро мегирад. прессинги дастаи Истиқлол. имконияти зарбазанӣ аз мавқеи хеле дур зарба ба тарафи дарвоза иҷро карда шуд. нодақиқ ҳамлаи ҷавоби Истиқлол. тавре ишора кардем ду бози имрӯз ва ду бози дигар дар даври дуюм пагоҳ баргузор мешаванд. имрӯз ғайр аз ҳамоҳангии Истиқлол боз Душанбе ва Сипар бо ҳам рақобат хоҳанд кард. дастаи Сомон бошад пагоҳ дар ҳамин толор бози худро бо Сорокомпания мегузаронад ва дастаи клуби марказии варзиши Артиш бо Истаравшан бояд бозиашро дойр кунад. дар даври қаблӣ ҳангоме ки Истиқлол дар сафар бозӣ дошт бо дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд, дар он ҷо се голи дастаи Истиқлолро Рамон Алишарипов, Умед Кузиев ва Лукас Арухо зад. он ҷо ҳисоб ҳатто 4-3 шуд ва дар охир бозигарони Истиқлол чанд кӯшиши дигар кардан барои барода кардан ҳисоб, вале бо ҳисоби 4-3 бозӣ тамом шуд. аз ҳайати дастаи Сипар Марко ва Иқбол Воситзода ду голӣ заданд ва бо ҳисоби 4-3 тавонистанд пирӯзии худро ба даст оранд. ҳамчунин дар даври қаблӣ дастаи Сорокомпания бозиро бо дастаи Душанбе гузаронд ки бо ҳисоби 8-1 бозӣ ҷанбаст шуд. Дос Сантос, Резомов, Идрисёров, Файзов, Эрлинсон ва ҳамчунин Бахтиёр Солиев дар он дидор тавонистанд баъз задани гол шарафёб гарданд. зарбаи Хуан Дуарте ва ту болотар аз дарвоза меояд. ва дастаи Амонатбонк бошад дар даври гузашта бозиаш бо тими клуби марказии варзиши Артиш буд. бозӣ хеле ҷолиб ва диданӣ бо ғалабаи дастаи Кемевия тамом шуд.
سیاوش قیوموف یگانه گل دسته امانت بانک رو در همون دیدار به هدف رساند. حساب 1-0 بود تا دقیقه اخیر، تو دهه اخیر دیدار و در دقیقه 34 و 36 توانستند بازیگران دسته کمیویا یعنی امروخانوف حساب را برابر کرد و بعد از آن باشد نصرالشاه اسماعیلوف گل غلب‌آور را به ثمر رساند و با حساب 2-1 اون بازی به انجام رساند. در این موسم در سوپرلیگ تاجیکستان دو دوره برگزار می شود. 8 دسته شرکت می کنند. سوراکمپان، استقلال، کمیویا، سومون، امانتبانک، دوشنبه. این دسته هم از دوشنبه هستند. سپر از شهر خوجند و استرافشان از استرافشان. یعنی 6 دسته از پایتخت مملکت و 2 دسته از ولایت سوخت. ضربه نوبتی و لوکاس آراوخو دوستان ارجمند از فاصله 2 ضربه میزند و ضربه جا کرده بازیگر مذکور با گل جنبست می شود. 10-2 می شود حساب. 10-2. دروازه‌بان نتوانست هیچ کار بر مخالفین ضربه کند. این ضربه تقریبا از مرکز میدان اجرا گردید. نوبتی محمد افغانوف مسئول به کنار عادل خوجایف از نگاه لیمیت و لیگنران و بازیون و هیچ گونه تغییر به فرق از موسم گذشته نیست و مانند موسم گذشته دست‌ها می‌توانند برای اشتراک در سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان در موسم 2026 تا 4 بازیگر خارجی را به درخواست خود نام‌نویس کنند و در یک وقت در میدان باید نه بیش از 3 بازیگر خارجی یعنی نه بیش از 3 لیگنر باشند. ضربه اجرا نگردد. دروازه‌بان توانست این ضربه را برطرف کند. محمد شریفوف پرتاب بیارد. دو بیرون میرود. باز یک وضعیت دیگری بود که به نتیجه جنبست شد. پس به خط هجوم به عادل خوجایف مبارزه و یک ضربه دیگر و اینجا هم تو به دروازه وارد می شود دوستان عزیز. حساب رقابت 11-2 الکی از 10 هم گذشت. محمد افغانوف گل سومش را به ثمر میرساند. تایم اوت میگیرد امانتبانک. این اولین تایم اوت در قسمت دوم رقابت است.
ба канор Муҳаммад Афғонов пасиё Баҳодур Хоҷаев пас ба Муҳаммад Афғонов ин навбат топ каме мудаққиқ рафт. мавсими Суперлига дар мавсими гузашта 2025 воқеан дар сайти хуб гузашт. Афсус силсилаи бозиҳои финалӣ Сипар ва Сорокампания барои қаҳрамонӣ мубориза бурданд. Саровал Сорокампания ҳисобро 2-0 кард дар силсила бозиҳои финалӣ. Баъдан Сипар ҳисобро баробар кард 2-2 ва ғалаба ғолиб албатта ва ғолибу қаҳрамон дар бозии тақдирсозу сарнавиштсози панҷум маълум гардид ки дар онҷо хуб дастаи Сорокампания албатта тавонист қаҳрамон шавад дар бозии панҷуми финалӣ ва ҳисобро дар силсила бозиҳои финалӣ 3-2 кард. ду бозӣ дар шаҳри Хуҷанд гузаштанд, ду бозӣ дар шаҳри Душанбе ҳисоб 2-2 шуд ва бозии финалӣ баъдан дар шаҳри Хуҷанд дар қасди варзиш гузашт ки дар онҷо тавонист дастаи Сорокампания ва Сипар пирӯзиро ба даст орад. баъдан рӯз Сорокампания як қаҳрамони дигар гирифт. тавро шумо медонед ин даста албатта 2018 19 21 22 ва баъдан 2025 қаҳрамониро гирифту акнун дар мавсими 2026 кадом даста метавонад садироҳи Сорокампания шавад? Истиқлол ё Сипар? чунон менамояд ки барои қаҳрамонӣ имсол дастаҳои Сорокампания ва Сипар ба мисли соли гузашта мубориза хоҳанд буд. дар хотири шумо албатта ҳаст ки ғолиб аз рӯи силсилаи зарбаҳои пеналти баъд аз бозӣ маълум шуда буд дар финал. 1-1 шуд бозӣ вақти асосӣ ва баъдан бо ҳисоби 5-4 дастаи Сорокампания дар пеналтиҳо муваффақ гардид. ба канор имконияти навбате ва ин ҳолатам бартараф шуд. то ба канор инҷо тӯро мегиранд бозигарони Истиқлол. ҳала навбати онҳо дарвоза холист вале ин навбат зарба иҷро кардаи бозигари Истиқлол. Умед Кӯзиев болотар аз дарвоза меравад. Навбате камтар аз 5 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. дар нимаи дуввуми рақобати дастаҳои Мардонг ва Истиқлол.
Кузиев. Araujo, Bartolomeu Bacanor. Pas Bacanor. خیلی زود توپ را باز به خود برمیگردانند بازیکنان دسته‌ای. استقلال و بعد از این در حال به حمله می‌روند. حمله دیگری دسته استقلال این نبرد دروازه‌بان توانست نظر را برطرف کند. اکنون حمله خوبی بازیکنان دسته امانت بانک و اینجا قاعده بازی ویران شد. کارت زرد و سرخ حتی نشان داده می شود. بله این کارت سرخ است. نه به میدان آمد همون شیروان قربانزاده. نرسیدن تجربه البته اینجا احساس شد. خوب دروازه‌بان از موقع خود بیرون برآمد. راست و پای رقیب رفت. این خودمان کنید دغل و کارت سرخ است. این به یگان شک و تردید و صد اندر صد. اما این زمان در اجناسی فکر دارم همین سخنهای مرا شاید گوید که حساب 11-2 است. چی لازم در دقیقه 17 با چنین پوغیج رفتن بگذار بازیگر رود بگذار گل زند. 11-3 می شود حساب. بعد چی؟ ضربه و گل. ایگر تیاگو دوستان ارجمند، ایگر تیاگو بازیگری که در پرمیر لیگ انگلیا با ارلینگ هالند برای بهترین نشانزن شدن مبارزه میبرد و در تاجیکستان هم در سوپر لیگ 90 گل میزند. از کنار توپ را گرفت، حرکت کرد. ضربه خیلی خوب و نشان رسی و حساب رقابت بازم بلندتر می شود. پس رقیب سیاوش قیاموف، سامال شریفوف و ولی این وضعیت بهتر می شود. هجوم جوابی دسته استقلال و چگونه حرکت زیبای امید کوزیف، اما ضربه را درست زدن نتوانست. کوزیف امید این اول میخواست از مابین پایهای دروازه‌بان گل زند. دیگر با ضربه‌های قوی و مستحکم برای گل زدن عجیب نیست. تنها برایش عجیب آن است که از مابین پایهای دروازه‌بان و از بالای دروازه‌بان باید گل زند. پس به کنار سامال شریفوف، شریفوف و جایگر تیاگو به میدان میآید. سامال شریفوف، بهروز جبلی زاده، پس به کنار ارسال به این طرف و پس به سیاوش قیاموف خوب بود ولی در قبول کمی خطا از جانب این بازیگر شد. جامعه گردد و دروازه‌بان از جلوی برطرف کردن این ضربه برآمد.
Alan Duarte. Samad Sharifov. Pasio Bakanov. Beruza Jabarizoda امکانیت برای ضربه زنی هست. صمیم رفیقی چرا ضربه زدن نشد. باقی امکانیت است. سیاوش قیومов با توپ قاعده بازی ویران گردیده است، اما قاعده بازی رو کی ویران کرد؟ اگر بر مخابر بازیگران امانت بانک قاعده بازی ویران شد. سیاوش قیومов با توپ بود. اونجا صدای داشت که دوباره خود را بلند هم نمیکرد. صدای خود را بلند نمیکرد دوبار هیچ گپ نیست و هیچ گپ نمیبود چون حمله خفناک امانت بانک بود. خب بر صورت این حالت از سر شد بهروز و جبریزاده مبارزه و این به حمله جوابی دسته استقلال میارد. صمد شریفov. ثانیه‌های به شمار باقی ماندند دوستان ارجمند. حساب رقابت 2-12. 14 گل را در رقابت دسته امانت بانک و استقلال دیدیم. این میتواند 15مش باشد. بهادر خوجای پاسیو ضربه وضعیت برطرف کرده شد. قاعده وران کنی هست. شهریار جمعه خانزاده اینجا از پاک. چند ثانیه دیگری باقی ماندن و این وضعیت صنعتی را شاید کمبیناسیون کنند. در اینجا یک بازیگزاری تشکیل نماند بازیکنان دسته استقلال. دلشاد سلامت، بهادر خوجایف این دو نفر در نزد توپند. دامولا شریف در مرکز ضربه زنی است. دلشاد سلامت ضربه و دروازه‌بان برمیگرداند این ضربه را و همینطور دوستان ارجمند بازی دسته های امانت بانک و استقلال به انجام رسد. در بازی یکم دور دومی سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتزال دسته استقلال با حساب کلانی 12-2 امانت بانک را شکست میدهد و بازی دیگر در این دور البته برگزار کنید. یک بازی امروز ولی بازی دیگر پگاه که همه اینها رو شما میتوانید در تلویزیون ما تماشا کنید. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانواده باشید.